Hi everyone, welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. These days I'm building a very small tree house at my farm. So I'll be showing you the progress. Mayam hauji kan ai farm the tree house apim cha ma sem li adugi progress tu utchige ko. Haubade na an yoire ba hausi ko adubu yungbi yung khatpa duga kan chi sing thap si haubanga oirib ne ko adu utchige tree house sabani. Pig le cute oi mum sam ko do noi miam na ai lon si yau phat te bangang hauji kan si ka kri rai de nan ya lau thok puni badu sim sai che som gi sai ko yeng asom gi sai ko pom li ba recently I've extracted my wisdom tooth, so it's still swelling this side, you can notice. Pom li ne do gan wa ngang bi ko phajan yau phat te ko dui nok pi do miam su the tree house to utsaraki how we num mathang utsaraki ko how the progress ko how the dum how nga oiri do utsaraki. Progress ti yam sa kre he yeng isi na numit ani shu bane ko belkini mayai de si u hum si lakhi ni do ri phajar ani yum di asi dai sem ba hau da muk tan mathak te ko asi goi di makha gi pillar sin oi re si sin sa asi mathak gi si ubak tha na ngai ne yum di si mathak to oi ri ko makha sin na yum di sin ne luan han ya gi passion fruit ti makha de lai haure ado si dum phajan tham gi ni mathak te na tree house do si u hom du su balcony mayai da u hom si lakani phajan nongai ni do di si
Si side magi ubag thabasi loige tawre ini ka khatpadi am ki height phobia leibai ko yam ki phajana kaira hapum tung de kaage kairak ti si oire ko si kaira hapum tung phajana kaage ki ki